Kajantia Coordination Committee for Reservation Policy, Kabakan Thubya Kaseng KSU, JSM, JYF, EJNC, Kasanjuk Waheshnong Rilum Jantia, Sanjuk Waheshnong Jawai, Kabalaya Lenti Hakan Ikendiapor, Halor Kajing Pathatung Kam Tung Jam Hapo Gajala, Nek roster system, ka state reservation policy, mentapat hadian bakalayo iya kajing ya lenti ka sorkar, baru bo na kiseng san hima kilapaya yak representation yak roster system, bawan ra menteri rang bado, Nakalyang jaka JCC, ka reservation policy ru hadian kajing lang hanin kasngi, kala asyemi ka raiban pelong da kajing syong kalany mongor jawai, hakri ariat bad amna rem. Hajawai kajing syong kalany mongor gan long haka arp khandai tarik punai basan arajar arpulai, hakri ariat haka lai puoi tarik punai basan arajar arpulai, ha amna rempat haka ar tarik punai bahnriyo arajar arpulai, kapor kadena du ishpau baje mestap hadusan baje janmian. The Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy, bukan thumna doga Jaintia Student Union, Jaintia Student Movement, Jaintia Youth Federation, East Jaintia National Council, the MU Sanjuk Wahet Senong Geri Jaintia, Sanjuk Wahet Senong yang kejuai warok koi. Hari ni kita dap, ya hari ni ke komiti yang i, the Senaika, suruh kuda emblang warok kini sen Sanjuk Wahet Senong. Yang kemudian tahu, itu juga State Reservation Policy. Kajing lalu ti yang ini udah dat dari Chairman Chief Minister akan ditarik Deputy Chief Minister mas nyau bahalang dah ada bo kajing tok kuat open sangat roster system dan ni open crack roster system ni sekemat untuk sedia segawi bentar inawai tau review juga State Reservation Policy yang jauh ni kajing tok dapat Chief Minister lembaga mil dapat Law Minister lah. Kajing lalu tu yang i de yo hari ni kisngi udah dap mana liang yang Deputy Chief Minister orang kita convince ki ke cabinet dan dia segawi bentar convince ki ke all party meeting. Hakat kende terik yang ni benai dia udah dap da yo mana liang yang Chief Minister de ko di all party meeting bon ki political party the one ki tangga ki bon ki political party the pediang ki representation ya roster wan rak do Chief Minister. Wi bentar ngaliang yang ko BPP de yowa niliang ki MLA songut ki MLA mempediang ni ka jingi to ni ka roster system mus wi bentar le wa kwa ki review ya ka State Reservation Policy. Negus ngi kadenu de yoi kita ki niliang ko sarkar de le ki kata bentar niliang yang i committee de put meeting yang negus ngi Wai negus ngi de chimi garai wa ila stick by ga point wa review ga State Reservation Policy. Hejing ito gani imam siya gani hejing le yang sarkar. Wa ka sarkar ng ba Chief Minister pat gabon gi MLA yang i gilepo arnut gi MLA yang kasi Jaintia. De priang gi gani ga roster system. Te wama do katu yo ila de jawa ka sarkar review ga State Reservation Policy ko ma ba ro ta gi kami kasih Jaintia. Jadi yo wat ki result le hado po high court le go bon gi menta de yo bagi garo. Lepai ni le dang mi po yang veterinary le go bon gi menta go yo gi garo. Tele de jia gani go jo roster olai go khamat. Ide snya to ikam gi kon ga rilom Jaintia. Kasih Jaintia go ro go wi le roman go chak ta ba. Tene te da negus ngi de chimi ga sin jam wa Mbanse di wa dawai ke sarkar wa lanaman kar uman la wa review ke State Reservation Policy. Lo Chief Minister yung Nagaland ini kubar chising arsni ye review ke State Reservation Policy based on consensus ila kwa ke sarkar ka tulasan phau tuli kisnam. Nei daw ke sarkar ng mi go review ke State Reservation Policy. Ka committee yen ba kanong rimwa yu dawa ba ke sarkar wa review ke State Reservation Policy. Nei te daw chimba ke sinjam Wanai ni haga monde haga arpa pundi terik. Wanai liang yang i committee lo pun mani ga sit in demonstration ajwa. Haga lipawi terik da pun mani kleriat. Haga arterik open mani amlarem. Kapor open mani man mega chpaw je do san waje. Kini man ga kam ga benta go i percai leni pen open snyau pai bai. Wahai jingi to ga kwa go review ga State Reservation Policy. Tegar padi nong song senong kam tam gi kena pure worok. Osnya bahabi wa chim iwan isnok tilang wi e ba ga jingi ki ladi kam ginong ilam sen bahalang sirup usenjuk ladu pra i ki kini isum poi sewan
Tegani man ga isu ko kia bahado kata ngagar pat gi nong chong chnong osnya bahavi snok tilang e ba ladi im ye telim ye mi kam ngani ganti impoi sewan kani ga bentar man go em kam bahado kata o ye snok tilang e kanang wa ga sarkar go penbor ga sarkar go review wa ga state reservation policy tagawi ban ga bentar inelian yang ga komiti yang i kani man ga mesin jam ule i gini gi activities yang i ladi jia ga sarkar mie ga review ga reservation policy ban se da open ban liwi tuan bijing ki urap tangga Facebook ta kejat kambo ban ya ka jingklam yang presiden yang ka Jaintia Student Union woman la ejo por chairman yang ka JCCRP kanong rimi ka wai kam ka JCCRP yenyi wata udawana ka sarkar wo review ya ka reservation policy to halor kanong rim kambo de TV waya ka jilla Meghalaya hi dapan wandur daki lately ki autonomous district council kata to ka JHADC KHADC wa ka GHADC tela depaji hagani ka reservation policy ka wada chnagi haga kar artrik ubna January kat kendenya po arle deklam chego wato yakini ki percentage da bahak kat kum ka population yang kini ka state ka yang i tayo le se hagitu ki portion house ne menchwa kini ka 100% ya ki khasi Jaintia wai 100% ya ki garo boyo le se hagitu ki por bianga henre hakani ka juk ko wakani yoi wato la depaji chaka jingbun bru yang ka KHADC dari rengkat go waka JHADC tapi nyo wato ka sarkari melinggo ya ka population yang ka JHADC kat wakam tehi na kaliang ko yang i ka JCCRP yenyi ha kanong rim ka waskem wato ka sarkari hab review go ya gani ka reservation policy kat kum ka jingbun pat Neba ala depaji ya ka population i na ki kasi Jaintia da boni cewa palat ya ki garo. Tala depai petani cakani ka jing pengkrak kam ya ka rostar. Hawas kiat tibi waktu ka rostar am kam wa wo pelai bat ya gani ki percentage lene wo pelai bat ya gani ka kamu ongna ka ni ka reservation man ka policy. Ka rostar man ka sistem wo pelai bat ya gani ka policy. Handrela de lai ka kum gani ka reservation policy ka uman kata yoi bata kini ki 100% yang ki garo. Lada ki garo nampak Meghalaya wam ye ku pendap ya gani kani ka reservation policy wai go kalat ki garo ki wan ki witawan ki state ta ka jingyo ko yang i boto kani ka rostar system penmentoy go do ya kita ki garo ki wan bar yang ka state ko yang i handle da pai wan i ki kasi Jaintia man go ka wan chiliang chawa pala nei tai daw yo kani ka rostar ya uman go kani ka rostar system ya uman go ka mam no chiliang chaginu ki jaj bru ku ama po Meghalaya em kam ya ka state government boto review go ya gani ka reservation policy kani to kastan ka kanongrim ka waskem haw i kam ka Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy geni nitai daw da pembina gini ki jingiki ka wakam ka jing sedang yang ka jing penbor yang iya ka sarkar wa review ya gani ka reservation policy tajo iporla khudbari ya ki kena pura yang kini gerilom Jaintia kami jola yakin nong chong yang gerilom Jaintia wawis nak tilangi bi kam ka komiti ne ba kani deman ka jingi ki ne benta ka menret yang ki kon ki kiti yang ki kena pura ki wadawan yang kini ka state yang i kam tam yang ka kasi Jaintia